این مصرع‌ها با سالهای 1880 راست می‌آید، اما کانو بخبر از آنه که ایجادیات خلق تاجیک هنوز هزاران سال قبل در ورقه تاریخ از پهلوانی و مردانگی مردم کهن بنیاد تاجیک از جمله پهلوانی سخن می‌گفت و تا امروز آن پاس داشته می‌شود. اشعار غنی فردوسی نمونه ابدی جسارت مردم تاجیک بوده سالها باز محفوظ است. قهرمانی برنامه نوبتی ما نیست، دستپروری هنری بابایان ما بوده سلاله باقیف‌ها او را به وایه رسانیده است. این نوارها از برآمد برادران قهرمان برنامه ما باقیف‌ها می باشد. زمانی که پدر خدای نظر باقیف در قید حیات بود و دائما فرزندان را به میدان دلاوری می آورد. آن وقتا رسول خور بود و از او دیده رستم و علیشیر و چون دیگر برادران نیز مهارت عالی داشتند. حتی پدر وصف از رستم داشت چونکه او قهرمان جهان اوید به گشتن کرش بود. اما دستکوتاهی رستم را از مسابقه ها دور کرد و با جایش رسول برآمد. این خود یک برنامه علاهیده بوده در نوشتنش فیلم ایجاد می‌گردد. اما کارنمای رسول در این لایله در تاریخ کهن و نوین مردم تاجیک برای نسل نورس و جوان اندرز بوده. افتخارش برای مردم ما فراموش نشونده نیست. ناسنامه نام پرره باقیف رسول خدای نظرویچ، سال تولد 1982، سنه تولد 29 سپتامبر، مکان تولد ناحیه رودکی، سابق ناحیه لنین. دستاوردهای ورزشی اوید به جودو، برنده مدال برنجی بازی‌های المپیک پکین سال 2008، برنده مدال برنجی چمپیونات جهان سال 2007، برنده مدال برنجی بازی‌های آسیایی دوحه و گوانژو، دو کراته برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا تاشکند ازبکستان، 3 مرتبه برنده مدال طلای جام جهان 2010، 11 و 12. نوارهای مذکور از نمایش این جهان پهلوانی تاجیک در ناحیه حصار روی نوار آمدند. او برای فرزندان تاجیک از اصولهای معروفش نشان میداد و آرامانه آنها را در راه خویش پیرو مینمود. این نوار 3 سال پیش ثبت گردیده است. حتی با شوخی و هزل ما با او دست بگیریمون گردیدیم و بالاخره چنین شد. میره دوستان عزیز، رسول بسیار تبسم میکنه و این تبسم محفوظ تبسم بود رسول نگرده. میره دوستان چون روز اکم هاپا وار کنید در آینه نیگو دیدن خوب دستی آسان بوده است. چون از چونین برنده افتیدن چون گمان میکنی که اثر آتش میریزد. این اصول های زیبا را ریز خنده های ورزشکاران ناحیه ایشان بار دیگر استقبال کردند. رسول چون آرام است چون که امروز قادر است که بار دیگر چنین اصول های زیبا را نشان دهد. دوستان عزیز فراموش نسازید که رسول باقیف ارزنده است. رسول باقیف ما بارها گفتیم برای مردم تاجیک زحمت کشیده است، هنر زیبا نشان داده است، پرچم کشور تاجیکان را در عرصه بین المللی بلند برداشته است. مردم تاجیک ما هموطن هستیم، هم ملت هستیم. ما ملتی خود را دوست می‌داریم که جایی که نباشیم. ما تاجیک هستیم، ولی هر یک فرزند ملت هر خیلی مثال دولت خود را معرفی می‌کنند و در کجایی که نباشی مثال نامی نیکی داشته باشی. همچون پدر با رحمت میگن و پدر با ملت میگن. حتی او ابراز نمود که در مکتبش فرزندان تاجیک نیز تمرین میکنند. یک جایگی رسول با فرزندان بهترین شادیش برای او حساب مییابد. رسول با همسر و فرزندان دوستریکش امروزها در شهر مسکو عمر به سر میبرد. خانه آباد و سرجمی اویله را مهمترین دستاورد
барои худ дониста ба камол расонидани фарзандони солимро ҳамеша орзу дорад. сарҷамии оила ва ба дунё омадани духтаракаш Хатиҷаро дар соли ҷорӣ муҳимтарин рӯйдод барои худ медонад. ин сол бисёр соли хурсандовар барои мо. Ина Хадиҷа имсол таваллуд шид. Хай ҳама хушбахтӣ имсолаи мо ин Хадиҷа. Зиндаги мо хуба ҳама назм. гузоштани номи ҷаҳон паҳлавон Расул Боқиев дар шаҳри Москва ба ин мактаб на иқдоми Расул буда, балки роҳбарони ин маҷмӯи варзишӣ пешниҳод намуданд, ки чун Расул худ ҷоизадор аст, бигзор мактабаш ба номи худаш номгузорӣ гардад ва билохира чунин ҳам шуд. Роҳбари мо пример ман бовар мекунед 2 бор 3 бор пештар омадаги ман садақати клуб Олимпийская деревня, школа джудо, академия джудо, можно по-разному называть. Гуф, школа джудо Расула Бакиева оформляйте. На каком основании? Олимпийский призер чемпионата мира. Вы фарқ надорад, кадом давлати олимпийский призер, давай открывай свою школу. Ина марҳамат, оқибат шудем. ин канорест ки овезаи мактаби ҷаҳонпаҳлавони тоҷик низ бари девор сабт гардидааст. даромадгоҳи мактаб бо акси калони Расул оро дода шудаасту дохили бино тарғибкунандаи ин ҷавони тоҷик аст. ҳамсари ҷаҳонпаҳлавон аз ҳунари чавҳар ифтихор дошта бо дастовардҳояш фахр мекунад. Я могу по поводу своего мужа сказать только самое лучшее. Прекрасный человек, ответственный, хороший друг, замечательный муж. хислатҳои мардонагии Расулро ӯ доимо васф мекунад. Достаточно справедливый человек, волевой, спокойный, разумный, принимает решения. То есть, в принципе, не вспыльчивый. Расул ҳарчанд дур аз ватанам бошад, аммо доимо дар ёди уст. мухлисони хешро, ки пайваста бо ӯ дар тамосанд, хеле дӯст медорад. аз тоҷик будан ифтихор дораду самимияти хешро ба ҳукумати Тоҷикистон мерасонад. албатта ин ҳама бо дастгирии президентамон бутани кор ҳама бишукр ҳама биёраҳмат. пайравони хешро дар Тоҷикистон аз дунболи бародарон медонад, ки дар ноҳияи рӯдакӣ ҳоло мактаби гӯштинаш фаъол аст. ҳама фарзандон хубон ҳама фарзандон шукрона худо ҳастанд, ҷойда набошанд. ёдшон мекунем, дӯстшон медорем фарзандон. мехоҳем ки ҳама вақт ва нисият дошта бошанд. гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш дар яке аз чорабиниҳое ки ба хотираи падари ҷаҳонпаҳлавон гузаронида шуда буд ширкат дошт. ин камарбанд аст ва ин либоси махсуси варзишӣ ки инро варзишгарон кимононо мебаранд ва ин чеҳраи маъруф аст ки бо ном ва фарзандони хеш дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дар арсаи байналмилалӣ ном ва шӯҳрат кардааст. номи Тоҷикистон маҳз бо номи фарзанди ӯ Расул Боқиев машҳур гардидааст ва ин қиблагоҳи Расул Боқиев аст. падари Расул Боқиев, Худойназар Боқиев, ки ӯ як замоне низ дар ин майдони диловарӣ бо ин камарбанд ва ин кимоно ба бар мекарду рақибонро шикаст медод. бародарон пури Наврасул ҷавон аст, ки таҳти роҳбарии Расул Боқиев онҳо машварзӣ мекунанд. дар давоми сол ки ӯ як қаҳрамони Россия ба воя расонид, аввал охир набуда, акнун боз ҳам камарбастаи роҳи хеш аст. худ низ борҳо таъкид мекунад, ки ватан барояш муқаддастарин ҷойгоҳ аст ва новаста аз ҷои зист мехоҳад номи накӯи Тоҷикистонро маърифӣ намояд. вале мо дар Москва ҳозир замон шудаем, бисёр мардуми хидмат ҳамватанон мебиёнд машқ мекунанд. инҷа бисёр бо шароитошу бо
аз тарафи шароиташ, аз тарафи рақибони бақувваттар зиёда. аз ҳамин сабаб мумкин аст тезтар таҷрибаву куштина ҳасоб кардан. машқ медиҳад, усул меомӯзад ва пайваста нозукиҳои гӯштини олимпии ҷудоро барои шогирдон мефаҳмонад. Кто помнит наши он орзуу умеде ки худу падараш орзуяш мекард, онро мехоҳад дар симои шогирдонаш бубинад. дар маҷмӯъ расул имрӯзҳо дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия кор ва фаъолият дошта, ҳатто дар муддати кӯтоҳ чемпиони Россия тарбия намудааст. мо зале ки толуре ки ҳозир мо дорем, ба ман вақте ки роҳбаро дидам чӣ хел мо машқ мекунем, чӣ хел мо кора пеш мебарем, бисёр писанд омад. ин зам ки мо чемпиони Россия тайёр кардем, бениҳоят мукофотномо ва грамотаро аз роҳбарони Москва спорт, аз роҳбарони федератсия, министри спорт табрикот шудан. ба мо озини толори нав додагиан, толори калон, ки мо дар онҷо бояд зам кунем, зам басе кунем, калон кунем, плюс мо додам тренажерный зал, ки мо онҷо бояд бо тренажер тамрин кунем. ҳар куҷоест номбардори кишвар аст, шӯҳратёри ватан аст ва номдори ин сарзамин боқӣ хоҳанд монд. Боқие ки бо номи Расул Боқиев машҳур аст. Гуфт, школа дзюдо Расула Бакиева оформляйте. На каком основании? Олимпийский призер чемпионата мира. Фарқ надорад кадом давлати олимпийский призер, давай открывай свою школу. Ина марҳамат оқибат шудем. ин канорест ки овезаи мактаби ҷаҳонпаҳлавони тоҷик низ бари девор сабт гардидааст. даромадгоҳи мактаб бо акси калони Расул оро дода шудаасту дохили бино тарғибкунандаи ин ҷавони тоҷик аст. ҳамсари ҷаҳонпаҳлавон аз ҳунари чавҳар ифтихор дошта бо дастовардҳояш фахр мекунад. Я могу по поводу своего мужа сказать только самое лучшее. Прекрасный человек, ответственный, хороший друг, замечательный муж. хислатҳои мардонагии Расулро ӯ доимо васф мекунад. Достаточно справедливый человек, волевой, спокойный, разумный, принимает решения. То есть, в принципе, не вспыльчивый. расул ҳарчанд дур аз ватанам бошад, аммо доимо дар ёди ӯст. мухлисони хешро ки пайваста бо ӯ дар тамосанд хеле дӯст медорад. аз тоҷик будан ифтихор дораду самимияти хешро ба ҳукумати Тоҷикистон мерасонад. раҳмат ба ҳамаи касоне ки вақте ки ҳаромат мекардем, иш мекардем, дастгирӣ мекардам, ёрдам мекардам. албатта ин ҳама бо дастгирии президентам бутани кор. ҳама миё шукр, ҳама миё раҳмат. мардуми тоҷик мо ҳамватан ҳастем, ҳаммиллат ҳастем. мо миллати худро дӯст медорем, ки ҷойда ки набошем. мо тоҷик ҳастем, вале ҳар як фарзанди миллат ҳар хел мисол давлати худро муаррифӣ мекунад ва дар куҷое ки набошӣ, мисол номи нек дошта бошӣ, ҳамчун падар ба раҳмат мегану падар ба миллат меган. на танҳо обрӯи худ, балки обрӯи миллат ҳам мебарбурӣ. ҳатто ӯ иброз намуд ки дар мактабаш фарзандони тоҷик низ тамрин мекунанд. якҷоягии Расул бо фарзандон беҳтарин шодияш барои ӯ ҳисоб меёбад. Расул бо ҳамсару фарзандони дустуякаш имрӯзҳо дар шаҳри Москва умр ба сар мебарад. хонаи ободу сарҷамии оиларо муҳимтарин дастовард барои худ дониста ба камол расонидани фарзандони солимро ҳамеша орзу дорад. сарҷамии оила
ва ба дунё омадани духтаракаш Хатиҷаро дар соли ҷорӣ муҳимтарин рӯйдод барои худ медонад. ин сол бисёр соли хурсандовар барои мо ина Хадиҷа имсол таваллуд шид. хай ҳама хушбахтӣ имсолаи мо ин Хадиҷа. зиндагӣ мо хуб ҳама нағзӣ. гузоштани номи ҷаҳон паҳлавон Расул Боқиев дар шаҳри Москва ба ин мактаб на иқдоми Расул буда, балки роҳбарони ин маҷмӯи варзишӣ пешниҳод намуданд, ки чун Расул худ ҷоизадор аст, бигзор мактабаш ба номи худаш номгузорӣ гардад ва билохира чунин ҳам шуд. роҳбари мо пример ман бовар мекунед 2 бор 3 бор пештар омадаги ман масалакати клуб олимпийская деревня, школа ҷудо, академия ҷудо, можно парад. пайравони хешро дар Тоҷикистон аз дунболи бародарон медонад, ки дар ноҳияи рӯдакӣ ҳоло мактаби гӯштинаш фаъол аст. ҳама фарзандон хубан, ҳама фарзандон шукронаи худо ҳастанд, биҷойда набошанд. ёдшон мекунем, дӯстшон медорем фарзандон. мехоҳем ки ҳама вақт нисият дошта бошанд. гурӯҳи эҷодии телевизиони варзиш дар яке аз чорабиниҳое ки ба хотираи падари ҷаҳон паҳлавон гузаронида шуда буд ширкат дошт. ин камарбанд аст ва ин либоси махсуси варзишӣ ки инро варзишгарон кимононо мебаранд ва ин чеҳраи маъруф аст ки бо ном ва фарзандони хеш дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин дар арсаи байналмилалӣ ном ва шӯҳрат кардааст. номи Тоҷикистон маҳз бо номи фарзанди ӯ Расул Боқиев машҳур гардидааст ва ин қиблагоҳи Расул Боқиев аст, падари Расул Боқиев, Худойназар Боқиев, ки ӯ як замоне низ дар ин майдони диловарӣ бо ин камарбанд ва ин кимоно ба бар мекарду рақибонро шикаст медод. бародарон пури Наврасу ҷавон аст, ки таҳти роҳбарии Расул Боқиев онҳо машварзӣ мекунанд. дар давоми сол ки ӯ як қаҳрамони Россия ба воя расонид, аввал охир набуда, акнун боз ҳам камарбастаи роҳи хеш аст. худ низ борҳо таъкид мекунад, ки ватан барояш муқаддастарин ҷойгоҳ аст ва новаста аз ҷои зист мехоҳад номи накӯи Тоҷикистонро маърифӣ намояд. вале мо дар Москва ҳозир замон шудаем, бисёр мардуми худмон ҳамватанон мебиёнд машқот инҷа бисёр бо шароитошу бо аз тарафи шароитош аз тарафи рақибони бақувваттар зиёда. аз ҳамин сабаб мумкин аст тезтар баррандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон соли 2007, баррандаи медали биринҷии бозиҳои осиёӣ Доҳа ва Гуанчжоу, ду карата баррандаи медали биринҷии чемпионати Осиё Ташкент, Ӯзбекистон, 3 маротиба баррандаи медали тиллои ҷоми ҷаҳон 2010, 11 ва 12. наворҳои мазкур аз намоиши ин ҷаҳон паҳлавони тоҷик дар ноҳияи ҳисор рӯйнавор омаданд. ӯ барои фарзандони тоҷик аз усулҳои маъруфаш нишон медоду оромона онҳоро дар роҳи хеш пайрав менамуд. ин навор 3 сол пеш сабт гардидааст. ҳатто бо шӯхию ҳазл мо бо ӯ дастбагиримон гардидему билохира чунин шуд. бисёр табассум мекунад ва ин табассум маъфуз табассум буд расул нагардид. бире дӯстон чунон мустаҳкам ҳопа бовар кунед дар оинаи нигоҳ дидан хуб будааст, осон будааст. чун аз чунин баррандӣ афтидан чун гумон мекунед ки аз сарат оташ мерезад. ин усулҳои зеборо низ хандаҳои варзишгарони ноҳияи ҳисор бори дигар истиқбол карданд. расул чун ором аст, чунки имрӯз қодир аст ки бори дигар чунин усулҳои зеборо нишон диҳад. дӯстони азиз, фаромӯш насозед ки Расул Боқиев арзанда аст. Расул Боқиев мо борҳо гуфтаем, барои мардуми тоҷик заҳмат кашидааст, ҳунари зебо нишон додааст, парчами кишвари тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштааст.
این مصرع‌ها با سالهای 1880 راست می‌آید، اما کنا بخبر از آنه که ایجادیات خلق تاجیک هنوز هزاران سال قبل در ورقه تاریخ از پهلوانی و مردانگی مردم کهن بنیاد تاجیک از جمله پهلوانی سخن می‌گفت و تا امروز آن پاس داشته می‌شود. اشعار غنی فردوسی نمونه ابدی جسارت مردم تاجیک بوده سالها باز محفوظ است. قهرمانی برنامه نوبتی ما نیست، دستپروری هنری بابایان ما بوده سلاله باقیف‌ها او را به وایه رسانیده است. این نوارها از برآمد برادران قهرمان برنامه ما باقیف‌ها می باشد. زمانی که پدر خدای نظر باقیف در قید حیات بود و دائما فرزندان را به میدان دلاوری می آورد. آن وقتا رسول خور بود و از او دیده رستم و علیشیر و چون دیگر برادران نیز مهارت عالی داشتند. حتی پدر وصف از رستم داشت چونکه او قهرمان جهان اوید به گشتن کرش بود. اما دستکوتاهی رستم را از مسابقه ها دور کرد و با جایش رسول برآمد. این خود یک برنامه علاهیده بوده در نوشتنش فیلم ایجاد می‌گردد. اما کارنمای رسول در این عائله در تاریخ کهن و نوین مردم تاجیک برای نسل نورس و جوان اندرز بوده. افتخارش برای مردم ما فراموش نشونده نیست. ناسنامه نام پرره باقیف رسول خدای نظرویچ، سال تولد 1982، سنه تولد 29 سپتامبر، مکان تولد ناحیه رودکی سابق ناحیه لنین. دستاوردهای ورزشی اوید به جودو، برنده مدال برنجی بازی‌های المپیک پکین سال 2008،